أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الجنة والناس. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesehawu. Allah says usitshela la ngosathane ukuthi usathane unyenyeza kubantu ngisho namadimoni afana naye. Uyidimoni kodwa ubuyanyenyeze kuwo amadimoni. Amagama uAllah uyasitshela ukuthi before abantu kwaba khona idalwa azidalayo emva kweingilosi okwakuyini okwamadimoni lezo zenziwe ngani ngomlilo. Le nkulumo yami ibheke kubafowethu nodadewethu noma abantu bakithi labo abakhonza amadlozi becabanga ukuthi bakhonza amathongo. Yezwa ngiyahlukanisela. Ukhonza idlozi kodwa ucabanga ukuthi ukhonza ithongo, ngoba ithongo umuntu wakini ongasekho osebuthongweni olele umlalela wafuthi akasazi lutho eyenzakalayo phansi komthunzi welanga. Akasakhona ukuthanda, akasakhona ukukhala, akasakhona ukukhuluma, akasakhona ukuzonda, akasakhona ukuhawukela. Yena useyafana nengonyama efile. Yilo muntu wakini ongasekho loyo usebuthongweni. Wena ke okhonza idlozi egameni lalo yamuntu oyithongo, ngikhuluma nawe manje. Uthi umdali before edala abantu kunendalo ayidala engamadimoni ayidala ngomlilo, okuyiyo eyaphila kuqala emhlabeni mina nawe singakafiki emhlabeni, engakamdali ngisho umuntu wokuqala. Abaqala nabo benzani? Benza izinto eziphuma endleleni njengoba nani namhlanje nenza izinto eziphuma endleleni. Baqala benza izinto eziphuma endleleni, babulalana, benza yonke lento eniyenzayo namhlanje. Benza bengenza ubulungiswa. Umdala ethi yenzani lokhu bona bashonele, yenzani lokhu bona bashonele, benze okwentando nokweinkanuko zabo. Lokhu nina nonke enikwenzayo namhlanje niyazazi nina engikhuluma nani. Umdali wathumela ingilosi ukuthi aziyobhubhisa bonke lawo bantu labo abenza lobo budlobongela lobo, abenza lobo bunja lobo bobusathane lobo emhlabeni. Zathi mayifika ke ingilosi zibhubhisa lezo zilwane lezo noma lezo idalwa lezo, ezinye zazo zabalekela emifuleni, ezinye zazo zabalekela emigedeni, ezinye zazo zabalekela emihumeni, ezinye zazo zabalekela elukuzeni elwandle, ezinye zazo zabalekela emadanyini, ezinye zabalekela emahlathini. Akukho la singabalekelanga khona, ezinye zabalekela emkhathini. Njengoba nizwa nje labantu abangamasatanisi bethi bahlangana emkhathini, basuke behlangene nazo. Lalela-ke, usathane eyedwa uneyingane eziwu-70,000 ezakhe. Usathane eyedwa uneyingane eziwu-70,000. Iyodwa ingane kasathane inamadimoni awu-70,000 asebenza under icommand yayo eyodwa. Kusho ukuthi ngamagama uma uhlanganisa ingane zikasathane nalamadimoni engikhuluma ngawo, sikhuluma ngo-4.9 billion wamadimoni abhizi adukisa abantu la emhlabeni. Naleyo ine department yayo edlalayo ekudukiseni abantu emhlabeni. Wena ke okhonza idlozi uthi ukhonza umuntu wakini ongasekho, njengoba uya lapha emfuleni uthola la madimoni la afike aziphendule abantu bakini abangasekho, azibize ngogogo bakho, azibize ngomkhulu bakho. Nawe wena ophila nalabo basemgedeni ulokuthi abantu bakini abangasekho, ogogo bakho, omkhulu bakho, amadimoni azibiza ngomkhulu bakho nokhokho bakho. Nawe wena emhumeni
kanjalo emifuleni, emadanyini, emahlathini, emkhathini, kubusa amadimoni yonke leyo ndawo leyo. Akekho umuntu wakini ohlala emanzini, akekho umuntu wakini ohlala emzini womuntu. La uphuma la endlini wena uthi uyothwasa, la uyothwasa khona idimoni lele likuthathela kusa lapha kuloya muntu naye osebenzisa amadimoni egameni labantu bakubo abangasekho. Uzubona ukuthi ngempela idimoni lele likuselapha. Nike nawabona ukuthi amathwasa ahlukumezeka kanjani emizini yabantu. Abantu bala ekhaya, abantwana bala ekhaya abasaklini, abasapheki, abasawashi, abasashanyela ibala, abasaya esitoro, yonke into abasa-ayina, abasenzi lutho. Yonke into senziwa lo mntana abantu lo ozothwasa la ekhaya. Uma uthi uyabuza ukuthi hawu bafowethu, ngoba bakubo bazobhadala njengoba bezothwasa la, namhlukumeza kangaka, kuthiwa hayi khona asihlukumezi yena, sihlukumeza idlozi lele limngenile. Uthi umbuzo wami, ubani ozolala esibhedlela inyawo mase sidumbile? Idlozi. Ubani ozolala esibhedlela mayesengenwa amakhaza ngenxa yokuhamba ngeenyawo phansi ebusika? Idlozi yini? Ubani ohlekwa abantu lapha mawusugcobise lento lezi ezibovu uthwele inyongo ekhanda nezingingile ekhanda? Ubani ohlekwa abantu? Idlozi yini? Nanku umbuzo wami. Mabekuthatha bekufaka lapha phansi kwemoto, ubani olimalayo yolala esibhedlela usushayiswe imoto? Idlozi yini elilimalayo? Ubani ongena kumashonisa sekufanele kwenzeke imisebenzi la? Ubani ongena kumashonisa angene ezikweledini ayothatha imali mayesewenzile lowo msebenzi loyo isikweledi sesihleli la entanyeni yakhe? Sihlele entanyeni yedlozi yini noma sihlele entanyeni yakho leso sikweledu? Uma ngabe usuthe uyabhula wabhula amanga, labantu laba bazohlasela la ekhaya ukuthi wena ubhula amanga bezofuna imali yabo, noma wena ubhula amanga wafa ngempela umuntu aduthe wena mabeqeda ukwenza umsebenzi umuntu uzovikeleka, umdali bese yakulaya bese efa ngempela umuntu. Labantu mabezohlasela la ekhaya bezofuna imali yabo, obani abadutshulwayo, obani abagencwayo ngeembazo nangocelemba? Amadlozi noma uwe yini? Vuka Taki. Idlozi ngiyaphinda futhi, niyongizonda ngoba vele umuntu uyazonda ezondela amaqiniso. Idlozi imimoya kaSathane neyamadimoni, imimoya yeyikhova, imimoya emibi eza esimweni sabantu abangasekho izodukisa abantu bakithi. Ngithukeni-ke nigcine la nithanda khona, kodwa loya msamu loya ungakawukhahleli wawukhahlelela ngaphandle, walahla yonke lemisangane yamakhandlela neyinefu neyimpepho ezilapha emsamu, ungakayikhahleli yonke leyo nto leyo, ayikho into ezokulungela empilweni. Mark my words, ayikho. Uyoloku uhlupheke njalo, uyoloku uhlabe njalo, uyoloku ukhulume njalo emsamu, uyoloku impepho uyithenge njalo, uyoloku wathenge njalo amakhandlela. Inkinga zoloku zingene iloku ilandelana, uyoloku ungenile komashonisa, uyoloku ungenile ezikweledini. Uloku uthi unamadlozi kanti ubhayiziswa yilento lezi ezihlala emigedeni, nezihlala emifuleni, nezihlala emihumeni, nezihlala emanzini, nezihlala emkhathini. Into eyodwa leyo yini? Izingane eziphethwe yini? Eziholwa izingane zikaSathane ukuthi zizodukisa mina nawe emhlabeni. Ukuthi uyangilalela noma ungilaleli, angikuforce futhi, kodwa ngelinye ilanga uzongikhumbula mhla uphela amandla. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.